Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagninak ko lagi ng kuna salamat na makapamana sa sukon so kalilintan na ako kapipiya ginawa. Naman bagyan tanong kung sa dunia na sampai sa alungan na maure. Sagyo kun mambu ang mga rina-rina maranawsong nasi akna idi lila-lilang na gudi kukurmata sa bantugan ni si Tinura Pamilya Abdul Samad. Sa diop tara maging sa adila beto-beto. Sampurna ko sirano pa mga rago gusto mga nguda edi ko na edi makapilalambusa sa tadi man ako dapat tago sakit ta ginawa. Sagi kun mambuo pa ka bugayr kanu sa rina-rina maranawsong nagi so pagarin yo mga uda sali amin na mata sa kayang berat ta dari desa marungungan umbi sa madalan dugi. Sa kataya Prinsesa Siti Nur sa pamamakin ganda sa wasalam.
benar tutuli marinui pemberi pemberi dayu gempang lui pembulayo rideyo derape kata pikir dereko udah tanian Rai samawatan sasaka ingde mikirakeun biari bunako dedi tose mandeur kasambuna saisa ande maladina malabeuna suraduna jawab tupai